bazire kera abandi inka zararishije igigise nzanye igise ngikuye Kasarani ndasanga w'Igitaramo nivuye niyo mvuye nari nagiye mu rubanza rw'ifamiye ndasanga w'Igitaramo ndagisanga ibe mvukirikaho ndagisangaho haleluya twaremeye tubi kweli nubwo isi itoduhamya tidutegereje ubuhamya buva ku bantu twamaze kwemera inzi yo navuye nzi niyo ngana ndafiki yangu revera umuntu yogeza imyaka nk'iyi yanje ko ndava mu busore ndi hagati y'ubuze nibwo mpaye nk'abakaba uko turi inyuma yanyu neza gutya uzotibura ikibando namangifana none muzama mufa mwifane naba ba bishop uzohava gutya natwe tuhaje nimbi kanisa ritari iry'umuntu hari iryacu twese nk'abakirisitu hariko rikabiri rya Yesu muzoza muhava abandi bahaje nabo bahava abandi bahaje siko pastor mutabaye mwama mubibandaho nka kurya kwisuma kuburembo cyangwa sipaguro bitabaye nka sipaguro twese twobisangira ko naga phrase nako abantu bokaryaho ico nari mvuze si ukunda kuze ko namenye ko Bishop Robert yatinze gusa sinzi camutindije na apostle ntezi ryayo abagani bo bara ubu ni apostle uyu ni Bishop Robert batinze ntibaraza kandi ndizokwica gahunda hariho amakanisa ikanisa rimwe amakanisa abiri amakanisa atatu amakanisa ane amakanisa atanu hari kido dore ngiri nirinda atandatu abarevera hogira upfa mfuye mwese mwobwiriza shop mwomuhorahoza niwe muvyeyi wanje wo mu mwuka na mugenzi we mwomuhorahoza uku emergency ntibaho muzamugira ngo iba kwisi gusimi kuri iba mu bitaro iba mu ikanisa iba no mu muryango uku bo bagize emergency tukagomba kubategereza ngo Bishop Robert araza hakaza gusohoka urwandiko ruvuga ngo zagoye ntitukije none abarevera kujya baza bagendana umusaraba bakagendana na Bibiliya bakagendana na mandiko matakatifu nibyo kuri ubibwiye Revera Jean Paul hasanzwe yiteguye bamubwiye ngo hafuye umwana iyo vuga Bibiliya iri mu mutwe atiri wasoma naje ndayifite yinusu nyine nk'umusaza w'ikanisa je gasi ndaba pasteur singanzwa abarevera habakiristu kujya muzamugendana agace ko kubati ngeze nk'ahantu mu materaniro bakagutungura huzuvuga Bibiliya nyine usanganywe wakiriye iri mu mutima utiriwe gusoma siko pasteur wanje none nabarevye mbona murasa n'abantu bahawe igisirimba kakare none oroha uko nabonye none ndicaraga hari ndabaza abacu ko baye bagenda ariko baza bagera nk'imbere bagasusumira ko baye bagenda bagera nk'igihe bokwinjiye bakagaruka niki uboganije waza wiganiriza hari anje na Yesu habaza Yesu se bahawe igisirimba karese batagangaye bumye baguye umumase wo mu buryo bwa network niki cyabaye ariko uziko erega ndakintu kitakeneye musada ndaje habe naje mbagezemo numva mpawe izindi mbaraga uko mbaye ngenda mbegera niko mbaye ngenda numva ngabana ko ndagenda nakira izindi mbaraga none Robert yoza nkuko atoza yoba yagize changamoto apostle ntezijya yoza nkuko atoza ako ngako mube mukibitseho ariko ibyangombwa by'ikanisa w'abatubi muhungu habe na Paulo yageze ateguza handa akababwira ngo habaye ibisibyo muri Bibiliya ndi murahasoma bango habaye ibisibyo bibaho mu nzandiko mugende musome ntimurangiza Bibiliya mudasanze ahantu handitse ngo habaye ibisibyo umva n'imvura iraguye habaye ibisibyo zotuma abantu bari ku ikaratasi bataboneka none no biba ariko nabyo hari impamvu none dusubire twinikiza tutaye tureba kuri ku bantu bataraza n'abandi baje turebe Yesu sha nawe ufite ahandi wasize hari ahandi wo kwigira imbere harenze hano wacuranze harahariya haho none kurahasigira uhasigiye apostle na bishop singaba ba apostle bari hano n'aba bishop curanga kandi
akandi ko kwiyegereza umuvuga butumwa. Nitumara twumva icyo Yesu aha yavuga ku ikanisa n'abakristo bariho muri iki kinyejana ca 21. Ariko twegerane mu mwuka. Yesu ari hafi kuza, tituzosubira kugogwa. Baba wa milele, Tumekwisha amini, mbingu zako tunazitarajia. Alabeniwe, safari inafika mbali, mwenendo tumeuanza. Abilegenino ariza lobele, maafa yakiendelea, hata na dhambi zikiendelea, tumekwisha amini. Mwimbaji ameimba akasema, nimekwisha
ambatana na Yesu, sitamuacha Yesu wangu. Abena twabonye ikiruta ibindi ari we Yesu, niwe mugabo muzima, niwe uzutunezeza mu makuba, niwe uzutuma duseka mu byago, niwe uzutuma twishima mu mibabaro. N'umugabo w'abagabo, n'umugabo utazunanirwa, ni se w'imfubyi, n'umugabo w'abapfakazi, niwe nyiri itorero, niwe wariviriye amaraso, niwe warigendeye kubise. Turi hano Mana, vugana natwe, obera siwaye. Toka mauti tuingia uzimani, tumekwisha toka mauti kuingia uzimani. Kila melalo faria bega anywhere. Yesu atakuja kulichukua kanisa, iwe ni mchana iwe ni usiku. Yesu atakuja. Ibarone, Yesu atakuja. Aro passa di fa. Kuma. Gloria wea rabashaka All of us said it.
Olha,
Bwana sifiwe. Ese nukubera iki ibintu biza biryoha bigiye kurangira? Nuko nyine biba bihaye bishira. Haleluya. Amen. Abanyamurenge baravuze ngo ndakanwa kaza kavuga inka ngo kararike.